어떻게 식사는 하셨나요? 저도 막 급하게 식사를 하느라 다 우리가 또 먹고 살자고 하는 거기 때문에 식사를 잘 챙기고 또 운동도 하시고 건강도 잘 챙기면서 우리 사업을 재미있게 하셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 제가 조금 이제 우리 사장님들한테 드리고 싶은 거를 좀 준비를 했는데요. 우리 사장님들 사업을 지금 내가 한 6개월 됐다. 손 들어보세요. 6개월, 1년 이상 됐다. 아마 대부분 1년 이상은 되셨죠? 네. 자, 우리가 처음에 열정을 가지고 이 제품력에 반해서, 네, 대부분 제품력에 반하죠? 제품력에 반해서 이 사업을 시작을 합니다. 예, 네. 선생님. 조금 이거 좀 동역해서 가야 되기 아, 때문에 네네네네. 네. 해주세요. 예, за юуны өнөөдөр орой ингээд лекц тавих болсондоо баяртай байна. Тэгээд би одоо яаруу санд руу хоолоо идээд орой хоолоо идээд ингээд лекц тавьж байна. Та бүхэн маань бүгдээрээ эрүүл мэнд байж хоолундаа сайн төхөж идэж спортоор хичээлж өөрөө өөртөө анхаарангаа энэ бизнесээ эрхлэхдээ бүгдээрээ л одоо ажил амьдрахын төлөө одоо зүтгэж байгаа шүү дээ гэж. За тэгээд ер нь бол энэ бизнесийг 6-аас 1 жилийн хугацаанд хийсэн хүмүүс байх юм бол гараа өргөнө гинэ. 네. 그래서 열정을 가지고 사업을 시작을 하죠. 근데 생각만큼 뭐 잘 될 수도 있고, 내가 어떻게 행동하냐에 따라서 결과는 달라집니다. За мэдээж энэ бизнесийг явуулал аль болох эрчүүштэй хөгжилтэй одоо эрчүүштэй хийхийг бол хичээж байгаа. Гэхдээ үр дүнгээс шалтгаалаад мэдээж одоо хөдөлж байгаа үйл явцаас шалтгаалаад үр дүн өөр өөр байгаа нь бол ойлгомжтой байгаа. 네. 내가 정말, 이 애터미 제품을 믿고, 회사를 믿고, 마케팅을 믿고, 내가 열심히 움직인다면, За ер нь бол би энэ бизнесийг одоо юу гэдэг нь компанид итгээд, бүтээтгүүндээ итгээд, маркетингдаа итгээд яг энэ одоо бизнесийг итгээд яг үнэхээр хийх юм бол 네, 결과는 나올 수밖에 없죠. 자, 올해 우리 2026년도의 프랜차이즈가, 여기 보시면, 결단의 속도, 그리고 몰입입니다. за тэгээ мэдээж тийж ажиллах юм бол мэдээж сайхан үр дүн бол гарнаа. Тэгэд энэ жилийн одоо гол ураа үг бол бидний хамгийн чухал үг бол ерөөсөө хурд юм шийдвэрийн хурд юм 네, 내가 지금, 조금 몸이 움직이지 않는다라고 생각하면요. 사실은 아직 준비가 되지 않은 겁니다. Яг өндөө бол одоо ингээд би сайн хөдөлж өгдөө байх юм бол тэрний гол шалтгаан юу вэ гэвэл би яг одоо тогтворсон одоо юу гэдэг яг зөрөгтэй шийдвэрийг гаргаагүй байна л гэсэн үг юм аа. 자, 우리는, 사업자가 있고 소비자가 있습니다. Мэдээж бизнес эрхлэгч маань байна, хэрэглэгч маань байна. 네, 소비자는요, 그냥 내가 제품을 쓰고 주위에 소개하는 거예요. Хэрэглэгч байна гэдэг нь юу вэ гэхээр одоо яг нөгөө тухайн бүтээгдэхүүнийг яг аваад хэрэглээд бусдад ингээд танилцуулж өгдөг тэр хүмүүс байна. 네, 나 쓰면서 B2B 내서 나 쓰고 소개하면 수당받는 게 소비자입니다. 그럼 За 사업자는 뭘까요? за тэгээд яаж юм гэхээр B2B болоод одоо B2B байна. Бүтээгдэхүүнийг авч ийн авангуудаа өөрөө хэрэгжилж ийн хэрэглэснээр бусдад дамжуулж ийн B2B. Яг тэгэхээр энэ бол хэрэглэгч юм аа. Яг 네. бизнес хэрэглэгч гэдэг нь яг хин юм бэ? 네, 수당을 받는다고 B2B를 냈다고 다 사업자는 아닙니다. Тэгэхээр одоо мэдээж тодорхой хэмжээний одоо цалин хөлс авж байгаа бизнесээ эхлээд цалин хөлсөнд хүрсэн B2B-гээ бас B2B болоод явж байгаа. Эдгээр хүмүүс бүхэн бизнес эрхлэгчүүд биш юм аа. 자, 그러면 사업자는 뭘까요? Бизнес эрхлэгч энэ бизнесийг эрхлэгч гэдэг нь яг хин юм бэ? Яг ямар хүний хэлээд байгаа юм бэ гэвэл 자, 사업자는요, 내가 제품에 만족하고, 그리고 주위에 소개도 하지만 시스템에 빠지지 않습니다. 이런 줌이라던가 본사에서 진행하는 시스템에 빠지지 않고 또 혼자 하는 게 아니라 팀으로 움직입니다. за бизнес эрхлэгч гэдэг маань өөрөө болохоор юу вэ гэхээр мэдээж одоо бүтээгдэхүүнээ одоо аваад танилцуулаад дамжуулаад ингэж байгаагаас гадна
энэ компани систем буюу одоо жишээлх юм бол өнөөдрийн энэ Zoom хичээл ч юм уу те ингээд яг энэ системээс нэг ч одоо юу гэдэг хоцрохгүй одоо а системдээ байнга байдаг тэр бизнес эрхлэгчийг бол гэж байна. 자, 애터미는 7개의 직급이 있죠. 세일즈 마스터부터 다이아몬드 마스터, 임페리얼 마스터까지요. 혼자서는 절대 큰 성공을 거둘 수가 없습니다. Тийм тэгээд түрүү хэлжинтэй тэрнээс гадна яг энэ багаараа ажилтгийг бизнес эрхлэгч гэж хэлээд байгаамаа. Сая болоод яг үхээр одоо нэг селс мастераас эхлээд импрес мастер хүртэл ингээд цол байгаа. Энэ цолын дотор бол яг үгээр бүгд багаар бизнес эрхлэгчдэг байгаа. 네, 많은 사람들이 애터미를 열심히는 하지만요. 열심히 한다고 성공하는 것은 아닙니다. Атомын болохоор маш олон хүмүүс маш идэвхтэй одоо юу гэдэг амжилттай ингэж бизнес одоо хийж байгаа. Гэхдээ яг тэр амжилттай байлаа гэд тэр маань яг жинхэнэ бизнес эрхлэгч бас мөн үү гэвэл бас биш юм аа. 네, 왜냐면 열심히 하는데요. 혼자만 하고 있어요. Тэр 열심히 하는데 혼자만 하면 성공할 수 있을까요? 없을까요? тэр хүн маань маш идэвхтэй, маш их хүчтэй ажиллаж байгаа. Гэхдээ тэр хүн ганцаараа ажиллаж байгаа хгүй. Хэрвээ тэр хүн ганцаараа ажиллаж байгаа бол тэр бол бизнес эрхлэгч мөн үү биш үү? Тэр бол бизнес эрхлэгч биш байгаамаа. 자, 우리는 팀워크가 돼야 되고 조직을 만드는 사업입니다. За бидний бизнес бол хамгийн гол юм нь бол баг хамт олноороо системийг бүрдүүлдэг ийм бизнес. Системийн бизнес юм аа. 네, 그리고 반드시 우리는 목표가 있으셔야 합니다. Бидэнд яг энэ бизнест бидэнд заашгүй зорилт гэдэг юм заашгүй хэрэгтэй. Энэ байж л бид урагшлана. 자, 우리 사장님도 올해 벌써 2026년도고요. 이제 3월 중순이 되었습니다. 너무 빠르죠? Одоо 2026 он гарчлаа тий маш хурдан. Нэг мэдсэн чинь 3 сар талдаа орсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд цаг хугацаа ямар хурдан өнгөрч байгааг бид нараас анзаарч тий. 네, 내가 그러니까 작년에 비해서 올해 이제 우리가 목표를 설정을 하잖아요. 내가 지금 목표 설정한 거에 대해서 나는 그래도 좀 잘하고 있다라는 사람 계실까요? Одоо ингээд за энэ жилийн 26 оны миний зорилго гэдэг зорилгоо тавиад тэгээд яах нь зорилгоо тавиад тэрийг ингээд тодорхой хэмжээнд задлаад тэрийг хэрэгжүүлээд явж байгаа хүмүүс хэдэн хүн байгаа вэ? 네, 올해 캐치프레이처럼 제대로 결단하고 네, 속도를 내고 있고 몰입하고 있다라고 생각하신가요? Яг бид ингээд зөв зорилгоо тавиад тэрийгээ төлөө хурдан хөдлөөд одоо яг тэрийг одоо амжилттай хэрэгжүүлээд хийгээд явж байна уу? 네. 만약에 내가 잘하고 있다라고 생각하시면, 좋습니다. 계속 해 나가면 되는 거고요. 내가 지금, 벌써 시간이 이렇게 됐는데 뭔가 하지 못했다라고 하시는 분은요, 늦지 않았습니다. 오늘부터라도 다시 계획과 목표를 잡고 혼자 하지 마시고 스폰서와 파트너와 함께 상담하시기 바랍니다. За тэгээд яг уу гэхээр яг одоо тэгээ явж байгаа хүн байна аа. Би яг өөрөө төлөвөөр явж байна гэж байгаа бол маш сайн байна. Та яг өөрөө төлөвөөр явж байна. Хэрвээ яг одоо харахандаа би төлөвөө гаргаагүй байж идэг ингээд цаг хугацаа явцсан байна гэж анзаарч байгаа бол та тэрийг санаа зовох зүйлгүй. Яг өнөөдрөөс эхлээд төлөвөөгөө гаргаад яг өнөөдрөөс эхлээд хичээхэд болно. 자, 우리 사장님들이 사업을 하다 보면 앞이 안 보일 때도 있고, 정말 이게 내 길인가 의심스러울 때도 있을 겁니다. За тэгээд энэ бизнесийг бол түрүүн хэлэхдээ бас яг багаар хийдэг бизнес гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд ер нь бол яг энэ бизнесийг хийнгууд одоо урд хойд харагдахгүй ч юм уу, дээр дөрөө юм орсон ч юм уу, замбраагүй ч юм шиг ингээд тийм мэдрэмж төрж магадгүй. Гэхдээ угсаж тэр одоо хийсэн төлөвөөрөө хийгээл явж яхад болно. 네, 그럴 때마다 우리 사장님들이요, 반드시 이 애터미에서 성공해야만 되는 그 간절한 이유가 있으셔야 합니다. За ямар тач байсан энэ атомын бизнес дээр одоо юу гэдэг ямар тач байсан би амжилтанд хүрнэ гэсэн итгэл бол байх хэрэгтэй. 자, 우리 사장님들 지금의 나의 삶에 만족하시나요? Одоо яг та бүхэн маань яг одоогийн өөрсдөө амьдарч байгаа одоо амжиргаанд ч гэдэг юм уу те яг амьдралдаа сэтгэл хангалуун байна уу?
네, 지금의 아마 우리 사장님들이 부모님 세대, 아마 살고 계셨던 부모님 세대, 그 다음에 나, 우리 아이들의 세대까지, 나는 걱정이 없다라는 분이 계실까요? Аав ээжийнхээ одоо жишээлх юм бол дээр одоо аав ээжийн үе одоогийн өөрийн үе болон миний одоо хүүхдийн үе дээр ямар санаа зовлтгүй одоо амьдрахад ямар санаа зовох зүйлгүй одоо байна гэсэн хүн байна уу? 네, 저도, 그동안은 몰랐던 것 같아요. 저희 부모님이 연세가 있어도 건강하셨기 때문에 늘 부모님은 건강하실 거라고 그렇게 생각하면서 살았던 것 같습니다. Би бол аав ээжийнхээ тухайн үед бол одоо юу гэдэг юм залуу үед ч юм уу үргэлжлэл эрүүл сарвал байсан үргэлж цаашдаа ч гэсэн эрүүл сарвал байх болно гэж бодоо явж исэн. 네, 그런데, 저희 아빠가 작년 후반기에 고관절 골절이 되시고 병원에 이제 아프셔서 병원에 계시면서, 와, 이게 저희 세대는요, 정말 부모는 부모대로 부양을 해야 되고, 또 우리 아이들은 또 아이들대로 챙겨줘야 되는 정말 낀 세대라고 하죠. 그게 현실로, 다가오는 시기를 저는 겪고 있습니다. Яа тэгээд өнгөрсөн жил яг ингээ аав маань гинт өвдөөд ингээд одоо өвдөөд эмнэлэг твцсэн. За тэгээд ингээд эмнэлэг твтээд өвдсөн. Дээрэс нь бид нэр одоо нас их тусан эцгийнхээ бид нэр одоо халамжилж 네, одоо 네, 그러면서, 네, а 네. тэрний хүүхдүүдээ ч гэсэн бид нар бас хайрлж тэднэрт хэрэгтэй зүйлийг бол өгөх ёстой тийм үүрэг бол биднэрт байгаа. 네, 그러면서, 아, 정말 애터미 하길 너무너무 잘했다라는 생각이, 잘했다라는 선택을, 네, 감사하게 생각하면서 지내고 있습니다. За тэгээд би бол яг хөө гэхээр үнээр атомын би бол маш зөв сонгосон байна гэдэг одоо юу гэдэг нь тэр мэдрэмж тэр одоо сэтгэл надад бол байнга орж ирж байгаа. 네, 애터미는 나만의 성공이 아니죠. 내가 성공하면 나의 부모님의 노후도, 그 다음에 우리 아이들 미래도 내가 보장할 수 있습니다. Атомын бизнес дээр миний амжилт бол ганцхан миний амжилт биш юм аа. Би мэдээж аав ээжигээ болон миний эргэн тойрны хүмүүс маш сайнаар нөлөөлөх тийм амжилт наа. 자, 요즘에 우리 사장님도 어떠세요? 이 세계 정세라던가 경제라던가 완전히 달라졌죠. Та бүхэн маань сүүлийн анзаарч байгаа бах тий. Атом ер нь бол энэ дэлхийн ертөнцийн эдийн засаг нөхцөл байдал улс төр одоо юу гэдэг нь эдийн засгийн нөхцөл байдал байр байдал ер нь нэлээд өөрчлөгдөж одоо хөвсөн өөрчлөгдөж байгааг анзаарч байгаа хаа. 네, 지금 고금리, 고물가, 그다음에 대외 경제, 전쟁 이런 것들이 우리를 굉장히 불안하게 하고 있습니다. За тэгээд олон улсын нөхцөл байдал байн байлаа эдийн засгийн унал төсөл тэгэл энэ зүйлүүд бол биднэрт одоо бидэнд ч гэсэндээ нэг таатай бус тийм сэтгэл бол төрүүлж байгаа. 네, 제가 살면서 물가에 대해서 와, 이렇게 물가가 올랐었나? 이렇게 살아온 게 정말 작년 올해 이렇게 처음인 것 같아요. Ер нь аль бүтээгдэхүүний үн өсөж одоо энэ сүүлийн үеийн цар тахлын дараа ч гэсэндээ тий маш бүтээгдэхүүн өсөж байгаа үн тэгэхээр би ч гэсэн бас ганц байгаа ингэж их өсдөг илүү ингэж их өссөн байгаа илүү эдийн засгийн хувьд ч гэсэндээ бидний шууд нөлөөлж байна. 네. 그다음에 지금 전쟁으로 인해서 지금 유가도 엄청나게 폭등하고 있죠. 이제 유가가 올라가면요. 전반적인 것들이 다 인상이 될 겁니다. За тэгээд одоо ингээд одоо нөгөө бензиний үн өсөөл явхад яг бүх бүр бараа бүтээгдэхүүний үн дагаад туснаа. 이제는 정말 하루하루가 살아가는 게 정말 생존의 문제가 직결돼 있다고 생각합니다. Одоо ингээ өдөр өдөр ингээд амьдрах өөрөө айгүй тийм эрсдэл дагуулсан асар их зардал мөнгө гарах одоо юу гэдэг маш их зардалтай болох юм маш их хүнд орж байгаа тийм нөхцөл үүсэж байна. 그런데 이 불안한 시대에 중요한 거는요. 일자리는 AI로 인해서 AI 기계화로 인해서 점점점 사라지고 있다는 겁니다. За тэгээд энэ нөхцлөөс шалтгаалаад дээрэс нь AI гэдэг зүйлээс болоод яхан маш их олон ажлын байрууд байж алга болж байна. 네, 저희 본사에서 AI 교육이 있었거든요. 거기에 총장님하고 저랑 참석을 했는데요. 와, 정말 깜짝 놀랐습니다. 새로운 세상이 열렸구나라는 거를 실감나는 그런 시간이었습니다. За тэгээд юу Royal Master бит хоёр ингээд AI-гийн сургалтанд суусан. Тэгээд тэндээс бол бүр шал өөр бидний мэдгүй шинэ ертөнц
шинэ одоо энэ дэлхийн ертөнцид нэгдэж байгаа юм байна гэдэг тэндээс мэдэрлээ. 정말 이 AI를 어떻게 활용하느냐에 따라서요, 우리 사업도 엄청난 속도가 붙을 거라고 저는 생각합니다. За яг энэ AI-г ашиглаад бид нар ч гэсэн бидний бизнес ч гэсэн яаж нөлөөлөх вэ, эерэг санаар нөлөөлөх үү гэдэг тийм зүйлийг хүртэл би бас мэдэрч 네. авлаа. 혹시 우리 사장님들, 나 제미나이, 챗 GPT, 뭐 이런 거 사용해 보신 분 계실까요? За тэгээд манай захирлууд донд Gemini AI тэгээд ChatGPT гэх мэт одоо ийм програм эдгээрийг бол ашиглаж үздэхээс нүү ер нь бүгд үзнэ үү гинэ. 왜냐하면, 우리 사장님들은 SNS 이런 거를 활용을 잘 하시기 때문에 그렇게 AI로 우리 제품 홍보라던가 비전이라던가 너무나 설정을 잘 해주거든요. 내가 어떻게, 어, 명령을 하느냐에 따라서 그 결과값이 정말 쉽고 재밌고 정말 이해하기 쉽게 이렇게 만들어주더라고요. 그래서 우리 사장님들이 이제는 AI는요, 선택이 아닙니다. 반드시 우리 사장님들이 하셔야 돼요. Тэгээ AI гэдэг зүйлийг бол хэрэглэх сонголт ирж байгаа зүйл ердөөч биш. AI-г бид нар бол шууд юу гэж ямар даалгавар өгөхөөс шалтгаалаад тэр бидний хүслийг биелүүлнэ. Бидний хүссэн зүйлийг гаргаж ирэх учраас бид нар энэ AI-г сонгож хэрэглэх биш шууд хэрэгэл сурах хэрэгтэй амьдрал дээр. 자, 사람들 만났을 때도요, 내가 많은 말 할 필요 없는 것 같아요. AI로 그 상대방의 상황, 그 사람에 맞는 사업 설명 5분 안에 해줘, 3분 안에 해주기 명령을 내리면요, 그 아이가 애터미의 비전과 가치를 그 사람의 상황에 맞게 설명을 해줍니다. Тэгээд AI маань уулзж байгаа хүндээ за ямар хүндээ тааруулаад тэгээд тэдэн минутын дотор одоо миний атомын бизнесийн талаар ингэж 5 минутанд тайлбарлаж өгөө 3 минутанд тайлбарлаж өгөө гэд үүрэг өгөхөд яг нь миний AI надад яг тэр одоо тайлбарыг бүгдийг одоо гаргаж өгөөд тэр хүнд одоо тохирсон тэр хариулт одоо мэдээллийг өгдөг байх нэ. 네, 그래서 이거를 어떻게 잘, 활용해서, AI로 활용해서 SNS 전달할 건가, 아니면 사람들 만나 전달할 건가, 그게 관건인 것 같고요. 이제는 정말 사업하기가 더 좋아졌구나라는 생각이 듭니다. Энэ AI болон одоо эдгээр зүйлүүдээс шалтгаалаад бид нар зэрэг бүр бизнесээ томьёо бизнес эрхлэх улам сайхан нөхцлүүд одоо бий болж байна. 네, 심지어, 제가 강의한 거를요, 그 AI의 접목 링크를 보내잖아요. 그러면 그 링크에서, 내 강의의 내용을요, 정말 예쁘게 PPT로 순간 만들어줍니다. Тэгэхээр би одоо ингээд лекцийн агуулгыг AI руу өгдөө гэхэд миний хийсэн зүйлийн одоо гол агуулгаар маш хөөрхөн тохирсон одоо PPT ингээд надад бэлдээд өгч байгаа байхгүй юу? 네, 또 우리는 글로벌 사업이잖아요. 내가 강의한, 한국말로 강의한 거를요, 그 AI로 접목시키면 내 입모양에 맞춰서 내가 강의한 거를 내 목소리로 중국어로, 몽골어로, 또 한국어로, 영어로 이렇게 바로 바꿔주더라고요. 너무 신기하지 않나요, 우리 사장님들? Тэгээд миний хийсэн одоо лекц одоо өнөөдөр ярьж байгаа шиг энэ лекцийг одоо AI-д өгчих юм бол яг миний одоо хоолоогоор монгол хэл, хятад хэл одоо өөр ямар хэл байдгийг гадаад хэл рүү ингээд шууд хөрвүүлээд миний хоолоогоор лекцийг маань хөрвүүлээд өгч байна. 네, 그래서 형제라인의 어떤 사업자분은요, 70세가 넘으셨는데, 그 AI를 활용해서 SNS, 그다음에 사람들 만났을 때, 그걸로 사업 설명부터, 정말 굉장히 잘 활용을 하고 계시는 분도 한국에 계시더라고요. Яа тэгээд орчин үед одоо бизнесийн манай атомын бизнесийг одоо хэрэг бизнес эрхлэгчид маань AI-г ашиглаад одоо маш амар хэлбэрээр одоо энэ AI-г бизнестэй ашиглаа явж байгаа ийм хүн бас байна. 네. 자, 이렇게 우리가 점점 사업하기 편해지게끔, 지금 이렇게 AI 발달이 되는 것 같습니다. 이제는 우리가요, 내가 뭔가를 하려고 하는 것보다 도구를 잘 활용해서 꾸준하게 주위에 SNS에 전달하는 거, 그게 굉장히 중요할 것 같습니다. За тэгээд өмнө нь л одоо бид нар өөрсдөө ингээд зүтгээ явдаг байсан бол одоо сүүлийн үеийн орчин цагийн AI-г ашиглаад тоног төхөөрөмжийг маш сайн ашиглаад бизнесээ амжилттай одоо хүмүүст маш сайн ойлгуулад түүнээ дамжуулаад энэ бизнесийг хийгээд явах боломжууд маш их гарсан байна. 네.
자, 그다음에 우리 사장님들 우리가 애터미 사업이 진짜 되는 이유는 뭐 어떤 것이 있을까요? За Tommy бизнесийн одоо болж байгаа хамгийн гол юм нь яг юу байж болох вэ гэнэ. 네, 저는요, 단연코 제품력에 있다고 생각합니다. За миний хувьд бол бүтээгдэхүүн а, 제품 여기있다고요? 제품력이요. 예, 제품이 좋고, 제품이 명품이잖아요. 네네. 예, Миний 명품, бодлоор 음. бүтээгдэхүүний хүч хамгийн их юм аа гэж би бол одоо Tommy бизнесээ бодож байна гэж. 자, 우리가 성공할 수밖에 없는 이유는요, 우리의 능력이 아닙니다. 제품력이 좋다 보니까 제품의 날개가 돋쳐서 한국에서, 몽골에서 체코로, 체코에서 유럽으로 이렇게 날개가 달려서 이 제품력에 의해서 날아다니는 겁니다. Манай одоо Атомигийн хамгийн гол хүч бол бүтээгдэхүүний хүч юм аа. Бүтээгдэхүүний хүч маань одоо юу гэдэг нь далавч урган одоо тэр хүчээрээ маш сайн чанартай маш сайн бүтээгдэхүүн учраас бидний өмнөөс яаж байна. Бүтээгдэхүүн маань далавч урган одоо Солонгосоос Монгол руу, Европ руу, Чех руу гэх мэт олон улс руу өөрийн одоо хүчээр ингэж одоо нисэж гарч байна гэж харж байгаа миний хувьд. 자, 애터미는 생필품을 취급하죠. 자, 생필품은 누가 쓰나요? За бүтээгдэхүүний бол simple бүтээгдэхүүн буюу байнгын одоо хэрэгжилж байгаа хэрэглэгддэг одоо амьдрал байнга хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүнүүд байгаад байгаа шүү дээ. 네, 사람이라면, 네, 아침에 태어나서 죽을 때까지, 계속 써야 되는 바로 소모품입니다. За simple бүтээгдэхүүн гэдэг нь юу хэлээд байгаа вэ гэхээр хүн өглөө босоод хэрэглээл өглөө босоод сойс шүдэ угаах нүг гараа угаахаас эсвэл амьдралын туршид бүрдэн хэрэглэгдэж тэр бүхэл өдрийн туршид насан туршид хэрэглэгдэх бүтээгдэхүүнийг хэлээд байгаа юм аа. 자, 여러분 혹시 나 오늘 아침에 양치 안 했다. 그런 분이 계실까요? Би өнөөдөр шүдэ угаагаагүй гэдэг үл яах вэ хүмүүс. 네, 정말 한 3일만 양치를 못 하더라도요. 아마 돌아버릴 겁니다. 3 өдөр шүдэ угаахгүй байхад л хүн хямралд орж эхэлнэ. 자, 우리는 아침에 일어나자마자 양치하고 머리 감고 일어나서 어, 일어나자마자부터 시작하는 양치하고 머리 감고 화장하고 먹고 이런 모든 것을 죽을 때까지 계속 쓸 수 있다면 될 수밖에 없겠죠. Тэгэхээр бүтээгдэхүүн гэдэг нь simple бүтээгдэхүүн сайн байсантай амьдралын туршдаа байнгын одоо өглөөс ирээл унтан унттлаа хэрэгэлдэг бүтээгдэхүүнийг насан туршдаа хэрэглэнэ боддоо. Тэр бол тэр бүтээгдэхүүнийг хийж байгаа юм аа. 아, 저는 처음에 애터미 소비자였겠죠, 저도. 근데 정말 사업에는 일도 관심이 없었습니다. За би бол өөрөө анх одоо бүтээгдэхүүнийг дөнгөж хэрэглэгч байлаа. Тэгээ бизнес эрхлэгч болох талаар ч бодоагүй тийм л хүн байлаа. 근데 이 제품이 너무 좋은 거예요. 그런데 가격은 제가 쓰던 것보다 2분의 1 정도 가격밖에 되지 않았습니다. Бүтээгдэхүүний хувьд бол үнэнхээр гайхалтай сайн чанартай бүтээгдэхүүн байсан ба үнийн хувьд ч гэсэндээ маш хямдхан байсан. 네, 그때 제가 느꼈던 거는, 뭐지? 그냥 애터미 마트로 바꿔만 썼는데도 생활비가 절약이 되네. 나한테 이익이 되네. 근데 제품이 너무 좋다라는 생각이었습니다. За тэгээ тэр үед яажсэн бэ гэхээр бүтээгдэхүүн ийм сайхан амар чанартай тэгсэн мөрчлөнгөөс үнэн хямдхан. Тэгээ Марта солиод Атомигаар бүх бүтээгдэхүүнээ аваад хэрэглэнгууд бас миний амьдралд бас хэмнэлт гараа. Дээрээс нь надад бас мөнгө өгөх нэ гэдэг 자, юм 음. байна. 자, 여러분, 내가 쓰던 것보다 훨씬 품질은 좋으면서 가격이 저렴해요. 그것도 내가 쓰던 거에 반 가격밖에 되지 않는다라면 바꿔 쓰시겠습니까? Мэдээж би одоо хинч байсан маш чанартай бүтээгдэхүүн. Тэгээ дээрээс нь өөрх нь хэрэгжилж байгаагаас хамаагүй хуучин хэрэгжилжсэнээс хамаагүй хямдхан тий. За дээрээс нь өөртөө одоо нөгөө хэрэглээнийгаа дагаад мөнгө олж өгнө гэх хинч гэсэн яах вэ? 네. 또한 마트만 바꿔도, Зөвхөн Мартаас ойлгож 네, 마트만 바꿔도 나한테 이익이 된다면 안 쓸 이유가 없겠죠. Мартаас солиод надад ашигтай байна гэхэд солихгүй байхын аргагүй шүү дээ хүмүүс. 네. 제품의 효과를 보니까 당연히 주위에 전달하게 됐죠. 전달하다 보니까
나한테 수당이 들어왔습니다. За тэгээд зүгээр л би ингээд бүтээгдэхүүн ийм сайхан бүтээгдэхүүнийг хүмүүст дамжууллаа. Ийм сайхан бүтээгдэхүүн байдгийг хүмүүст хэллээ. А үүний оронд надад яг цалин ингээд одоо надад орж ирлээ. 네, 저는 첫 수당을 받았을 때요. 아직도 어, 그 첫 수당 받았을 때를 잊지 못합니다. Би одоо хамгийн анхны надад орж ирсэн яг тэр цалин орж ирсэн үеийг би эзэж юусэн мартахгүй. 네, 제가 써보고 좋아서 몇 사람 소개했는데 저한테 첫 수당이요. 6만 원이 넘는 금액이었어요. 저는 정말 놀랐습니다. Мгм. Тэгээ би яг үнэхээр чанартай сайхан бүтээгдэхүүн өөрөө одоо хэрэглээд тэрийгээ би бусдад зөвөр дамжуулж хийлээд ийм сайн бүтээгдэхүүн ийм гой бүтээгдэхүүн байт юм байна гэдгийг дамжуулж хийлээд тэгээд надад 60,000 원이 тийм одоо цалин анх орж ирж исэн. 자, 우리 사장님들, 내가 마트 바꿨었는데, 어, 한국 돈 12만 원이면 우리 사장님 몇 투구리일까요? 한, 한, 한국 돈 6만 원이면 한 15만 투구리 될까요? 네. 음, 네. 그 15만 투구릭이 작은 금액인가요? 절대 작지 않습니다. Тэгээ яг би зүгээр нөгөө өөрийнхөө хэрэглээд зөвхөн нөгөө атомын руу солиод тэгээ бусдад бас ийм бүтээгдэхүүн байдаг гэдэг дамжуулж хэлснээ хариуд би 150,000 төгрөгийн цалин авч байгаа шүү дээ. Тэр бол бас өөр одоо хийж байгаа зүйлээ харьцуулахад бол тэр бол их мөнгө болсон гэж. За 자, 작게는 내 소비 규모에 따라서, 내 소비 매출 규모에 따라서 작게는 15만 투구릭이지만 많게는 얼마예요? 한국 금액으로? 네, 1억 원, 한국 금액으로 1억 원까지 내 그룹에 따라서 받을 수가 있는 어마어마한 글로벌 비즈니스입니다. тэгээд бидний гол хийж байгаа бизнесийн гол юм нь болохоор яг хамгийн анхны цалин 60,000 төгрөгөөр эхэлж байгаа. Тэгээд би бүтээгдэхүүнийг бол маш сайн чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн хэм түнээр авах саналыг тухайн хүмүүст амжуулж хийгээд 60,000-аас хамгийн дээдэлтэй 100 сая вон хүртэлх одоо цалин авах боломжтой тэр глобал олон улсын бизнесийн талаар та бүхэнд ярьж байгаа гэдэг бодож байгаа. 자, 그런데 이렇게 글로벌로 할 수 있으면서 우리가 조건이 있나요? 애터미 사업을 하려면 얼마 이상 사야 된다. 가입비, 진입비, 유지비가 있나요? 그런 게 없습니다. Тэгээд бид чи одоо энэ бизнесийг ингэж хийснээр ямар нэгэн нөхцөл шаардлага бидэнд биелэхгүй байгаа шүү дээ. Жишээлх юм бол за энэ бизнесийг хийж үзье сонирхыг гэж орё. Надад мөнгө би төлөх үү, төлөхгүй тий. Дээрэс нь би сар болгонд хэдэн төгрөгийн бараа борлуулах хэрэгтэй, хэдэн төгрөгийн бараа худалдаа авах хэрэгтэй гэсэн тийм шаардлага байгаа юу? Байхгүй тий. Тэгэхээр бид нарт бол одоо маш олон одоо маш сайхан болон багцыг бидэнд олгож өгч байна. 제가 처음에 애터미를 만날 때는요, 굉장히, 투자 실패로 굉장히 경제적으로 어려울 때였습니다. Би ер нь бол атомыг яг ороод хийхдээ бол эдийн засгийн хувьд айгүй хүнд байдалд орсон байсан үедээ би атомыг гэдэг одоо бизнес байдаг гэдгийг бол мэдж авсан. 만약에 그때, 진입비라던가 이 사업을 하려면 돈이 들어가야 된다라고 했으면 저는 못했을 것 같아요. Хэрэв тэр үед атомын бизнесийг хийх үед тодорхой хэмжээний мөнгө төлсөн байх хэвээр, тийм шаардлага хангасан байх хэвээр, хэдэн төгрөг төлж ордог ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү шаардлага байсан бол би хийхгүй байх байсан байхаа. 그리고 저는요, 이 사업이, 이렇게 커질 거라고 이렇게 큰 돈을 벌 거라고 생각을 하지 못했습니다. Гэтэ би атомыгоор дамжуулаад би сард ийм их мөнгө олдог олно гэж өрдөөсөө ч бодоогүй төсөөлөг мэдээгүй байсан. 네, 그냥 저도 몸이 약하고 아이들도 어리다 보니까 그냥 아이들 보면서 주위에 천천히 알리면서 한번 알아봐야겠다라는 생각으로 시작했습니다. Би зүгээр анхын бизнесийг хийхдээ за хүүхдүүд жоохон бага байгаа дээр зүгээр яхаар хүүхдүүдээ хараад байж ахын хажуугаар хурш айлуудаа ч юм уу хүмүүс ерөнхийдөө атомын иймэрхүү бүтээгдэхүүн байдаг шүү гэж зүгээр ерөнхийд нэг танилцуулаад анхтаа хийя гэж гэсэн бодлоор хамгийн анх эхэлж байсан. 네, 그런데 정말 국내에도 별로 아는 사람이 없었던, 인맥이 없었던 제가 이 애터미를 만나서요, 한국뿐만이 아니라 중국, 몽골, 체코, 인도네시아, 미국 등 많은 그룹이 형성되어 있습니다.
Би бүр одоо өөрийнхөө эргэн тойрон миний хүрээлэл бол айгүй бага хүрээлэлтэй байсан. Тэгтэл би Натоми бизнес руу ороод энэ бизнесийг хийснээрээ Монгол, Хятад, одоо Чех, Европ гэл айгүй олон улсад миний энэ хамтран бизнес эрхлэгчтэй болж маш олон танилтай болсон. 자, 그분들 중에서요, 저를 아는 분들, 제가 아는 분들이 얼마나 있을까요? Тэр дунд миний яг өөрийн үндсэн таньдаг хүн гэвэл хэд байх вэ? 네, 제가 아는 분들은요, 해외에, 뭐, 국내도 별로 많지 않았지만, 이 사업을 하면서 거의 한 99% 정도는 다 모르는 분하고 사업을 하고 있습니다. Бидэд яг нийт ингээ гадаад иж байгаа хүмүүстэйгээ харьцуулаад нийт таньдаг хүмүүстэйгээ харьцуулахад 90% нь миний танихгүй хүмүүс. 네. 나는 인맥이 없다고요? 괜찮습니다. 애터미는 인맥이 없어도요, 성공할 수 있습니다. Тэгээ би ч гэсэн таних хүн байхгүй ч гэж бодох хэрэггүй. Яагаад гэвэл энэ аа, одоо юу гэдэг тэгж бодох хэрэггүй. Энэ бизнесийг аа, 네, 네. 마지막 그다음에, 한번 말씀해 주세요. 네. 내가 인맥이 없다고요? 인맥이 없어도 애터미는요, 성공할 수 있습니다. Тэгээ би нэг тийм олон танилтай биш дээ гэж бодож хандрах хэрэггүй. Яагаад гэвэл энэ бизнесод заавал таних аргагүйгээр энэ бизнесийг хийгээд амжилтанд хүрэх боломжтой гэдэг юм аа. 네, 잘 못 판다고요? 못 팔아도 됩니다. 이 사업은 파는 사업이 아니고요. 내가 써봤던 경험과 비전을 나누는 사업이기 때문에, 그런 못 파는 분들도 성공할 수 있습니다. За би ч одоо нэг юм зарж чаддаг хүн биш дээ гэж бодож байгаа бол хамаагүй энэ бизнес бол зардаг бизнес биш юм. Энэ бизнес бол өөрийнхөө зорилго төлөв бусдад амжуулж хийлээд бүтээгдэхүүнийхээ чанарыг хэлэхэд яг хийж болдог тийм бизнес байгаа юм аа. 네, 나는 설득을 못해요. 그쵸? 저도 설득 못하거든요. 설득하는 사업이 아니고요. 초대하는 사업입니다. 그 자리에, 세미나에, 이런 미팅에 앉히는 사업이에요. Би энэ бизнесийг одоо хүнд амар ингээд ойлгуулж хийж чаддгүй маа. Би ч одоо хүнийг нэг хятгаж чаддгүй хүн штэ гэж бодож олно. Тийм хүн байж олно. Гэсэн ч хамаагүй энэ бизнесийг хүн ятгах хийдэг бизнес биш юм аа. Энэ бизнес зүгээр л та одоо энэ зүүн хичээлдээ ч юм уу эсвэл одоо success system семинарт ч юм уу тийм ингээд хичээлүүдтэй урьж авчираад энийг сонсгоход болох ийм бизнес юм аа. 네. 자, 우리 사업은요, 처음에 나부터 설득을 하셔야 돼요. 내가 나를 믿고 시작을 하셔야지만 잘 할 수 있습니다. 내가 나를 믿지 못하는데 다른 사람을 어떻게 설득하겠어요, 그쵸? За тэгээ энэ бизнес болохоор хамгийн түрүү өөрөөсөө эхлэх бизнес юм аа. Тэгээ өөрөө өөрийгөө итгүүлэх хэрэгтэй, өөрөө өөрийгөө ятгах хэрэгтэй, өөрөө өөртөө итгэх хэрэгтэй. За би өөрөө өөртөө итгээд өөрөө өөрийгөө ятгахсан байхад энэ бизнес болоод цааш дийх боломжтой юм аа. Хэрвээ би өөрийгөө ятгах дийлэхгүй, өөрийгөө итгэж дийлэхгүй бол хэн яг өөртөө чинь надад итгэх гэлээ. 자, 그래서 우리 사장님들은요, 내가 먼저 빠른 시간 안에 전 제품을 빨리 써보셔야 돼요. 그래야지만 제품에 확신이 생깁니다. За тэгээд энэ дээр бол нийт манай хүмүүс маань өөртөө эхлээд бүтээгдэхүүнүүдээ бүгдээр ингээд зөө хэрэгжилж үзэх хэрэгтэй. Өөртөө бүтээгдэхүүнээ маш сайн хэрэгжилж үзээд тэндээ ихтгэл төгс болох хэрэгтэй. 자, 그 다음에 우리는요, 내가 써본 경험, 이런 노하우, 이런 걸요, 진정성 있는 마음으로 전달하시면 됩니다. За тэгээд өөртөө хэрэгжилж үзсэн бүтээгдэхүүнүүдийг маш их хэрэгсэл хүмүүст амжуулж өгөх хэрэгтэй. 네, 내가 제품 설명을 너무 잘해. 그런데 내가 써보지 않았어. 그 진정성이 다른 사람한테 전달될까요, 과연? 그렇지 않습니다. Тэгэхээр өөрөө хэрэгжилж үзээгүй бүтээгдэхүүнийг хүнд амжуулахдаа ихтгэл төгсөж чадах уу? Тэгэхээр яг тэр хэмжээний ихтгэл төгс байж чадахгүй шүү дээ. 자, 제가 지난주에 어떤, 모임이 잠깐 나갔었는데요. 무슨 얘기 하다가 어떤 분이 고민이, 남편의 비염이 고민이었거든요. 비염, 아토피. 그래서 제가 저도 비염도 있었고 우리 아이가 아토피, 비염이 있었어요. 그래서 그거에 대해서 어떤 얘기를 했을까요? 결국 비염하고 아토피도 뭐예요? 면역입니다. 그렇게 얘기하다 보니까 어떤 제품을 전달했을까요? Би ингээ өнгөрсөн удаа уулзсан очоод ингээ хүнтэй ярилцаа сууж идэл нөхөр нь бол арсны юм асуудалтай
Одоо би яг одоо арсны асуудалтай байсан. Тэгээд арсны асуудал чинь явж явж байгаад хамгийн чухал юм арсны өвчний одоо зуралт ч юм уу тийм асуудалтай байсан. Тэр чинь явж явж байгаад яг хүний биеийн үндсэн давхлаатай одоо холбогддог учраас би ямар бүтээтүнийг тэр хүнд санал болгосон байх вэ? Болгос санал болгосон бэ гэж бодож байна. 저도 저희 아이가 어렸을 때 비염이 너무 심해가지고요. 똑바로 잠을 못 잘 정도였어요. 코가 막혀서. 그랬던 저희 아이가 해모임 일주일 먹고 나서는요. 코가 뻥 뚫렸고 바로 누워서 잘 수 있는 정도로 좋아졌습니다. Өнгөрсөн манай хүүхдүүд бас тийм одоо өрсөлдөлтэй байсан. Тэгээд харшлаас болоод хам нь маш битүүрдэг байсан. Тэгээд тийм юун дээр үндэслээд би хим уугаад 7 хоног уугаад бол зүгээр болж ирсэн учраас болж исэн. 제가 이 설명을 할 때 그 상대방에게 이거를 빨리 이 사람한테 팔아서 포인트를 올릴까라는 마음으로 전달했을까요? 아니면 너무나 안타깝고, 그 상황을 알기 때문에 가족 중에 누가 비염이 있거나 아토피가 있는 그 상황을 너무 잘 알기 때문에 그 상황이 안타까워서 해모임에 대한 체험사를 전달했을까요? За би тэгээд мэдээж энэ бүтээтүнээ танилцуулахдаа заасан хэдэн бүтээтүн зарангуудаа нэг хэдэн оноо моноо ахиулчих гэж бодож өгсөн байх уу? Эсвэл одоо юу гэдэг үнэхээр тэр сэтгэлийг яг тэр харшил гэдэг зүйл ямар хэцүү байдаг зүйлийг би мэдээ тэр сэтгэлээсээ ингээд өгсөн одоо танилцуулсан байх уу? Аль нь байх вэ гэнэ. 네. 그 사람한테 나랑 우리 아이가 도움이 받았던 만큼 그 친구한테 그 친구의 가족이 도움이 받기를 바라는 마음으로 전달했겠죠. Мэдээж би яг өмнө миний хүүхд тэгжсэн би бас хэвчээсэн учраас хүүхд маань тэр химо амиг уугаа сайжирч исэн яг тэр сэтгэл зүгээр би тэр хүнд тэгж хандаж яах нь намынхаа химо химиг танилцуулсан байх нэ. 자, 우리 사장님들도 많은 체험, 그다음에 그런 좋은 경험이라던가 내가 직접 체험하고 내 주위 사람들이 체험한 이런 사례들이 굉장히 많을 거예요. 그래서 정말 이 해모임은요, 사랑하는 마음으로 전달하라고 말씀을 해주셨거든요. 사랑하는 마음으로 주위에 전달한다면요, 그 진정성은 어, 반드시 진정성을 한다면 그분이 반드시 그거를 알아들을 거라고 저는 생각합니다. За миний хувьд бол яг бүтээтүнээ дамжуулалтаа одоо энэ химо юм ч юм уу тэгээ бүтээтүнээ дамжуулалтаа үнэхээр цаад хүнээ энэ бүтээтүнийг үнэхээр хэрэглээд яг одоо сайжраасаа гэсэн тийм тэр цаад хүнээ хайрлсан тэр хайрын сэтгэлээр яг дамжуулж одоо тэр сайн үр дүн авчирд юм аа. 네, 그래서 내가 먼저 써보고 제품이 확신을 갖는 것 정말 제일 중요하고요. Тэр хамгийн гол юм нь юу вэ гэвэл би яг өөрөө хэрэгжилж үзээд өөрөө яг тэрийг мэдсэн тэр үр дүнгээ би тэр хүнд ихтгэл төгсгөж өгөх учраас бүтээтүнүүдээ өөрөө хэрэглэсэн байх нь. 네, 두 번째로는요, 우리 사장님들이요, 나도 이 제품과 이 애텀이라는 회사의 시스템을 믿고 나도 성공할 수 있다라는 확신이 반드시 있어야 합니다. За тэр юунтэй адилхан мөн би ч гэсэн яг энэ одоо компанитай итгээд энэ компанийн бизнес бүхэнд итгээд би ч гэсэндээ амжилтанд хүрнэ гэсэн тэр итгэлийг одоо олж авах итгэл төгс байна. 네, 하다 보면 앞이 안 보일 때도 있습니다. 저도 그랬거든요. 저는 그때마다 이 제품의 제품력과 그다음에 마케팅 플랜을 계속 떠올리면서 그래, 포기만 하지 않는다면 반드시 될 수밖에 없지라고 스스로 외쳤습니다. За мэдээж ингээ өөртөө харахаар болоод өөр одоо бүхэндх ч юм уу тийм ингээд энэ бизнесээ итгэл алдрах ч юм уу ингээд янз янзын юм тохиол одоо үнд бол үүснэ. Тэгсэн чи яах нь яг ерөөсөө ч би итгэл алдахгүй компанийнхаа маркетинг болон компанийнхаа зүйл одоо яг энэ сургууль бүхэндээ итгээд одоо яг энэ бизнесээ яг итгэл төгсөө явах хэрэгтэй. 네, 제가 다음 주에 임페리얼 중국으로 넘어가거든요. 중국에 첫 이제 외국 임페리얼이 나오는 순간이기 때문에 저희 이제 리더들이 중국으로 많이 넘어갑니다. Дараагийн 7 хоногт хятад руу ингээд бүгдээ явцгаана. Яасан гэхээр гадаадын анхны империал мастер гарч ирж байгаа. Тэр хүн бол хятадаас гарч байгаа. Тэгэхээр бүгдээ хятад руу ингээд явнаа. 네.
우리 사장님들도요, 내가 임페리얼이 되는 그거를 생생하게 꿈꾸고 계획하셔서 올해 정말 결단의 속도 그리고 몰입하시기를 네, 간절히 바라면서 제 강의 마치도록 하겠습니다. За тэгээ та бүхэндээ бүгдээрэнд нь аа яг өөрийнхөө шийдвэртээ маш хурдтай, маш зөв шийдвэрийг гаргаад тэрэндээ маш хурдан үйлдэл